Ашәахьы наркны ахәыҷбаҳчақәа рҿы ахәыҷқәа зышьцылахьаз ахәыхкынҵа иҿыцны иалагалоуп хшыда иҟаҵоу ақашь, ашыла иалху арчыга змам ача, иара убас мчыбжьык ахь ҩынтә акәтаӷь лыхқәа. Еснагь рхәыҷқәа ахәыҷбаҳчақәа рҟны ирҿарҵо афатә азҿлымҳара азҭо аҭаацәа рыбжьара иҟалеит ари аԥсахра еиҳаракгьы ӡыла иҟаҵоу ақашь азҵаарақәа зызцәырнагаз. Ҳара ҳазҭааз ахәыҷбаҳчақәа реиҳабацәа ирҳәеит, ари макьаназы ԥышәарак иаҩызаны ишалагалоу. Мчыбжьык ахь знык шәахьала хшыдак реиҿка иалху ақашь рзыҟарҵоит. Ахш ахаҭыԥан иара иарҭоит еиуеиԥшым ашәырхқәа. Мчыбжьык ахь ҩынтә ахш иалху ақашь рҿарҵоит. Ахәыҷбаҳча аччаԥшь еиҳабы Альдона Мҷыԥҳа лажәақәа рыла иҿыцны ишьақәыргыло амениу иарту ахарџь ԥасатәи аҿы урԥшуазар еиҵаӡам. Ахәыҷқәа ракәзар ақашь маҷк иашьцыламзаргьы ашыла иалху ача даара иргәаԥханы ирфоит. Сара уажәы сҳақьымам, специалистам аха нас ахәыҷбаҳчақәа рҿы краамҭа ус зухьеит, есымшагьы гәҭыхас исыман абри мыцхәы ашьақар рыҭарас ахаангьы сазыразӡамызт. Анцәа имҭала уажәтәи иаԥшьыргаз амениу даара угәы иахәартә иҟоуп, амала абри аҭаацәа рхахьы иааргар, ргәахьы иааргар, уи даргьы схәыцып, ари зыҟаҵо, ари економиара зынӡак сгәы иаҵаӡам, избанзар ари ахш иаҳа ухәмариахоит абанҭ ашәырқәа, иагатәқәа иааҳхәо аасҭа. Дара ахәыҷқәа ишԥарадыргыло ариҩыза афатә ҿыцқәа иалажәгалаз, иаҳҳәап ақашь. Арҭ хәыҷы-хәыҷла иаршьцылатәами, ари знык аха рацәаны ианадҳарба, ас иаразнак ус акәымкәа, нас мчыбжьык ахь ҩынтә абас хәыҷык ирыдгалашәа, шәырла ирхаашәа, абас дара ргәыбзиара иазеиӷьхартә еиԥш, абас џьара ԥышәарак ҳзыҟаҵозар, дара ахәыҷқәа ирзеиӷьуп. Ариҩыза ачагьы амаша рымбацала даара ибзианы ирыдыркылеит. Иахьагьы иацгьы ацәынхақәа ҳәакагь ҳзаарымгаӡеит. Усгьы уаанӡатәи ачагьы раҳҭоит, аригьы раҳҭоит еиҟараны. Избанзар иаразнакала изашьымцылара ахәыҷқәа амла икнинымхарц азыҳәан аҩбагьы ицраҳҭоит. Ахәыҷбаҳчаҿы иаларгалаз афатә хк-ҿыцқәа ицәгьамкәа ирыдыркылеит. Уи адагьы аҭаацәа рыбжьара аӡәгьы азҵаара изцәырнамгеит лҳәеит ахәыҷбаҳча алашара еиҳабы Мадина Ҭыжәԥҳа. Ахәыҷқәа ҳәарада зегьы ирфеит ҳәа шәасҳәар амцҳәасшьит, иаҳа ахш анамоу ирфоит, аха изфазгьы ыҟоуп, ахәыҷы еснагьгьы раԥхьаӡак ианибалак уи оумашәа ибот, егьираан иаҳа ифаргьы ауеит, аха макьаназ абасоуп, аха изфазгьы ыҟоуп. Ача ахәш ахьшьны даара ибзианы ирыдыркылеит ахәыҷқәа, ибзианы ирфеит. Иҳәатәуп ас еиԥш иҟоу аҿыцрақәа ахәыҷбаҳчақәа реиҳабацәа рхала ирыӡбаз усны ишыҟам. Ари аҩыза аӡбамҭа аднакылеит Аҟәа ақалақь аҵара аусбарҭа. Аусбарҭа анапаҵаҟа иҟоуп жәаха ахәыҷбаҳча. Дара ахәыҷқәа ркрыфарақәа царакны иацклаԥшуеит, иалаҳгало аԥсахрақәа зегьы аҳақьымцәа иҳабжьыргоит. Ари аҩыза аексперимент макьаназ ахәыҷқәа ишрыдыркыло ҳахәаԥшуеит. Насгьы иаарласны имҩаԥысраны иҟоу аизараҿы аҭаацәеи ахәыҷбаҳчақәа реиҳабацәеи аҳақьымцәеи ҳареи ари азҵаара ҳалацәажәараны ҳаҟоуп лҳәоит аҳҭнықалақь аҵара аусбарҭа аиҳабы Людмила Адлеиԥҳа. Ахәыҷбаҳчақәа рҿы аус зуа амедиаҳәшьцәа роума, егьырҭ аметодистцәагьы, нас аҭаацәарагьы ргәаанагарақәа зегьы ҳрыхәаԥшны аиҭакрақәа налаҳгало ыҟоуп. Убри аҟынтәи ҳара ҳанеицәажәо адиетологцәа, нас асанепидстанциа аусзуҩцәа, нас ҳаиҿцаауеит, ҳаицәажәоит, иаҳа ишеиӷьу ахәыҷқәа ргәабзиара иазеиӷьу ҳәа ҳанеицәажәо, абри ицәгьамызт аԥсахрақәа алагалазар анырҳәа, ҳаргьы ҳақәшаҳаҭхеит. Мчыбжьык, хала-ҵыхәала мчыбжьык аҩныҵҟа игәаҳҭап ҳҳәеит ахәыҷқәа ишрыдыркыло ас еиԥш иҟоу афатә. Еиҳарак ацәажәара зхылҵыз шьыжьхьоуп. Ахәыҷбаҳча амениу ҿыц шьақәлыргылеит Хаҭалтәи аклиникаҿы аусуа аҳақьым агастроэнтеролог Аилита Шьакаиаԥҳа. Лара ҳақьымк лаҳасабала дықәныҟәоит адунеизактәи апрактика. Ахәыҷы даныхәыҷы инаркны иифо иацклаԥштәуп, игәы бзианы изҳарц азы. Есыҽны ахәыҷы ақашь лыхқәа иҿаҵара иашаӡам, игәабзиара иаԥырхагоуп ҳәа азгәалҭоит лара. Я сама ориентируюсь только на международные рекомендации, в первую очередь это рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Акцент делается на избыточное употребление сахара
вот, и на избыточное употребление молочных продуктов и глютена. Уже доказано, много очень исследований международного уровня, доказано влияние этих продуктов на здоровье наших детей. То есть в будущем, когда они доходят до пубертата, это вот период, да, там 14-15 лет, когда уже идет половое созревание, это начинаются проблемы с ожирением, это начинается сахарный диабет, это уже в детском возрасте начинаются проблемы с давлением, это неврологические заболевания, гиперактивность у детей. Все, что мы делаем только для детей. То есть мы никому навредить не хотим, мы хотим сделать так, чтобы наши дети в будущем были здоровы. Яйуа амчыбжьы затаатшва злахәны имҩаԥысраны иҟоу аизараҿы аменю ҿыц изааҭгылараны иҟоуп. Дениза Гергиев-ԥҳа, Степан Мартиросиан, Руслан Орлов, Аԥсуа телехәаԥшра.